pang
Mayap abengi po. Pagmasosyan tayo ing solemnidad ng Maria, induning Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat na ring makatuki, kambeda ring karelang pamilya. Honorable Governor Lilia Nanay Pineda and Mr. Rodolfo Pineda. Honorable Vice Governor Dennis Delta Pineda and Mrs. Yoli Pineda. Honorable Mayor Esmeralda Pineda. Honorable Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Mr. and Mrs. Lester Parungo. Edward Lindon Roncal. Arvin Roncal. Neil and Mary Chris Tandingan. Julius and Eliza Jorel Del Pilar. Adelina Del Pilar. Jason, Angie, Gab Kyle Dustin Del Pilar. Mr. and Mrs. Roman Lampa. Ansel Vincent Vergara and April Ann Lampa. Erazo, Agnes and Senette Chinburge, Mercy and Howard Stinwick, Daisy and Steve Walworth, Ray and Cherry Tolentino, Divina and Phil Gray, Dr. E.G. and Dr. Marife Rosana Chan, Kim Domyop, Mr. and Mrs. Maria and Jeric Hebushon Sr., Mr. Rolly Hebushon, Mr. and Mrs. Wilma and Rafi Hebushon, Mr. and Mrs. Regine and Jeric Hebushon Jr., Vanji Sadsad, Alan and Agnes Clamares. Ang timurin para kingaldo ng Kebaitan Lucia Antonia Velasco. Para king kapagnasanang Isaiah Christopherson Ruiz. Para king kapaldanan at maya pakalusugan dari Maria Lourdes Flores, Nicasio Banting Jr., Bernabe Flores Jr., Catherine Aguiluz, Yolanda Yap Ruiz. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na ri Pope Francis, Claire Ana Asuncion Manuel, Dolores Alberto, Amelia Wizon, Antonio R. Songco, Diosdado Pangilinan, king kayang first death anniversary, Perry Flor Maris, Irene Lydia Erazo, Jose Coronel, Crescencia Coronel, Remeo Manansala, Luciano Dueñas, Maria Encarnacion Dueñas, king kayang death anniversary, Priscilla Marbut, Jonicia Marquez, Edelwina Layug, Bienvenido and Liberty Tolentino, Elsa Marcelo, Wilfredo Sagad Sr., Jesus Morales, Leonita Morales, Fernando Morales, Chodora Clamares, Israel Clamares, Florentino Clamares, Arturo Clamares, Carlito Espinoza, Mr. and Mrs. Santiago and Melda Mandap, Jomer Alipio, at maldang kaladwo king purgatorio, lalong-lalo na detang ala ng makagana kakarelo.
pasalamatan, karimabal ng pusang kapasnawan. Magsaya, 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 magsaya ka o tao. Magsaya, 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 magsaya ang kaligtasan. Magsaya, 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 magsaya ka o tao. Magsaya, 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 magsaya ang kaligtasan. Kilagyunig pa ang puning anak, ang puning Diyos, Espiritu Santo, Amen. ang ginawa manatili, agay kayo. At keka antimurin. Ing mumuna pong aldoning banwa, tatagulaling tayo, anting solemnidad ng Maria, bilang induning Diyos. Kaya kaniting mission, po, special prayer, karingagan ng pengari tamo pong babae, lalo na po, ring makarate kayong balay, ang masyakit, ang pengari tang babae. Pangaditala po, sana kumayap nungan po sana at mipaldan. Dahil ang pengari tamo pong babaeng makawali kay katamo, lalo na rin at yung aliwang bansa. Dahil ang pengaring babae na po, mga sipag, magserbisyo kayong pamilya. Pangaditala pong mayap, kaniting misa. Bata mong may kaging karapat dapat miyang pang kaniting pamipasalamat. Sisyantangan po ngayon agawa tamong kasalanan. Itamongan, aminan ko. King Diyos sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nito ay panigapo ko, king nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghelang pong banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, sa may payong tutu, pakaluluwa na katamo, patawaran na katamo, karing agawatang kasalanan, idala na katamo, King Bielananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kapayapaan sa ikaw,
tamo, kempong katahimikan, na doon niyo po ngayon yung sarili yung kapagnasan, ganiting misa. O Diyos, sa igpami, ing mumunami pong gawan kaniting bayong banwa, ing mitipon kami bang pasalamatan da ka. Kambe ng Maria, pagmumulalan mi, ing pangabait ning kakanganak, at kaya bering pastol, sasamasdan miya at papasyag, ing lugod mi kaya, kapamilatan ding panalangin ning induning Diyos. Katmuan mo kami, karing kang kanwanan, pagkaluban mo ing kapayapan ning kaming yato, kingaldongeni, at kakabanan iting banwa. Iting ang buhaduan mi, kilagyo ng Kristo, ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ding bilang. Nga naning Ginoo kang Moises, sabihan mo kang Aaron at karing anak ng lalaki, king iniyeng sabihan da ning babedeng bendisyon karing memalen ning Israel. Panwana na ako saning Ginoo at ingatan, aslagana kayo sana ning Ginoo king ganakana at maging malamya kay kayo. Manano na sanang lingapa na kayo ning Ginoo at pagkalubanan kapayapan. Makanyandeng sambitlan ing lagyo ko, karing memalen ning Israel, at panwanan ko la. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Panwanan nakata sana ning Diyos king kayang pakalulu panwanan nakata sana ning Diyos king kayang pakalulu panwanan nakata sana ning Diyos king kayang O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kesa naking lupa mong malam. Baning meto sikluban, abalo na yung kekang kaburian. Ating pagkalugmong kaligtasan. Panwanan
Kaisban mo lang bansa tumulala at dalit masaya. Uling alang pamangabiran. Ingke kang kayatulan karing sablang balayan. At kekalang patnubayan. Mananuna sana ding tao, o Diyos, ikaing karelang puryan. Ika sana'y puryanan ning meto. Pepanwana nakatamongan ning Diyos. Sana tigalang det pitakutan, nukarin man. Panwanan nakata, sana ning Diyos. Kaya Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king sulat ng karing tao gala. Iras na ing mituldong panawon, tinubod niling Diyos ing kayang anak. Mi bayit siya king meto nga babae, at mi biyebeya lalam ng upaya ning batas na ring Hudyo. Bana lang at busan di at ang atsuking sakop na ning batas. Ban malyari tamong maging anak na ning Diyos. Anting katunayan, king ikayupin, anak na kayo. Tinubod nining Diyos, ing espiritu na ning kayang anak, karing puso tamo. Ing espiritong mamaus masikan, tatang, kanakong tatang. Uli na niti, anak na kayo ning Diyos, na kayo alipan. At nunging Diyos, gewa na kayong anak na, ibiye na kaya kayo, ing sablang mga tulid, karing kayang anak. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po ing mayap pabalita.
Ang ginamanatili yung gayo, at keka ang timurin. pamamasa, king may babalita, agpang kang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. Inya marapal lang minto, ring pastol, karing Belen. Igit de ka rin ni Maria, Yose, ating bingot, ang makakera, king lalabangan. Inya nga tangalan dito, pemalita ring siyablang dimdam da, tungkol king anak. Ding siyablang may karandam, may nga pamulalala, ketang beli tara karela, ding pastol. I Maria pin, tindana na iting siyabla, pibule bulayana, king kayang puso, may kuna lakanita ring pastol. Paligayan de at pupuryan ng Diyos, king siyablang dimdam dat tengalan. Yan ya itang sinabi na karela ng angel. Kalabas ng Parominggo, yang miras na ng aldo masirkamsisyon niya yung bingot, pe malagwan deng Jesus. Inglag yung binye na kaya ng angel, bayo ya pamipangagli. Ing mayap ng balita, ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Gampanan tayo po ngeni, ing rituning pami talaga para karing pamuntok liturhikal. Awsan kaya po ngeni kakatamong PPC coordinator para intrigadeting makatuking leader. Kaluguran na kapatad kang Kristo, king katamong biya liturikal, mi parangalan niyo karing mi daon king karelang sarili, king pamanyuno king altar. Nganingaldo, italaga tayo i Janelle Bitug, anting coordinator ning Ministry on the Altar Servers, at i Mark John Beltran, anting head of Master of Ceremonies at rubricist. Janelle at Mark John, makasadya kayo bang tanggapan ng responsibilidad? Agabayan la rin kapatadyo, king pamagsilbi king Ginoo, siguro duwan, na yung katamong kapag masusyan, may patupad yung mitmong kagalangan, kaayusan at lugod. Janelle, gaybayan mula, ring altar servers, king kapibabatan at kabiasnan, pasikingan mo karela, yung malalamalugod, king Eucharistia. Opo, King Sao po ng malugod na Diyos. Martian, masibag ka bang mag-aral karing sagradong rubrics at sumahot karing klero king paralan na magdiskreta karing puso daring talasal pantaya papunta karing dibinong misteryos. Opo, King South ning malugod na Diyos. Anting tanda ning kikang ganap pangasogra, pangasponsagra, kaniting kasiwan at ning kikang katapatan king mission king parokya, Janelle, agkatanda kang ngening muma, king bandera, ning kayong ministeryo. Mark John, anting simbolo ning kayang ministeryo, ngeni, pasulid kay ting checklist, tandaning pamaging opisyal mo, anting talasuyo, ning liturika, at kayantabe, ning klero. Appointment, attending to the needs of the Parokya de San Agustin, Lubao, Pampanga. We are hereby appointing Brother Mark John Beltran, Paris Liturgical Rubrics Head. This appointment is granted in recognition of his knowledge of the sacred liturgy, commitment to the proper observance of the liturgical norms, and willingness to serve the Church with reverence, integrity, and dedication. As Paris Liturgical
rubricist head, he is entrusted with guiding and safeguarding the correct execution of rubrics and liturgical practices in all parishes celebration. This appointment shall take effect on December 31, 2025 and shall remain valid unless sooner revoked or amended by competent ecclesiastical authority. Given this 31st day of December in the year of our Lord 2025 at Parokya de San Agustin, Lubao, Pampanga, Matuang Pisamban. Palapantala po rin kay kaming anak. Certificate of appointment is hereby given to Brother Janel Bitug as MOAS Coordinator of the Ministry on Altar Servers of the Parokya de San Agustin Regiment, prayerfully chosen to serve faithfully in accordance with the mission and vision of the Church. May this appointment be for the greater glory of God and the service of His people. Given this 31st day of December in the year of our Lord 2025 at Parokya de San Agustin, Lubao, Pampanga, Matuang Pisamban. Palakpakan tala po. Happy New Year po, kaya katamungan. Mapilan mo pong reflection. Na po, anya pong may bayit si Jesus, King Belen, itambengi po nga ito, timpo ka nung magpastol. Na po, kapitang bengi, babantendo po ka nung rin karelang tupa. Na po, makanya po yung kukwento na, Gospel of St. Luke, na po, San Lucas. Kaba ka nung magpastula, madalang bengi, marilang bengi, ba, utot bigla po ka no, makanepo, makapadurot ka rin, lintola po ka no rin, dakala angel. Nakanong kasalang-kasala, kay ba't magkantala, Gloria, Gloria. Eh po, kaya nga nakanon ni metong angel, baluyo, ngayon bengi ngay te, kaya kayong talapagligtas sana, ingari, ne, abayong bait, ne, at suya king metong, na po makakira king sabsaban. At suya king Belen. Na po, ito po yung belitara, deng angel, kaya rin pastol. Kaya rin pastol, may visibla, nano kaya yung belitaring angel rin kaya katam? Ko bisa, ara po may papanagkat. Lawan tamo pining belitara nga nin, totoo. Kaya makanyala po ka nung likwandoring karelang, na po, papastolan. Kaya mintala po king Belen, ikit na po, nung nano yung sinabi na rin angel, makanyanda ka nung makanyandang ikit da. Isa Jose, Mama Mary, at ikire ka no po yung bingot, makabalo yung lampin, makakeraya po, kitang sabsaban. Yung sabsaban, retang pipangan ng dapureng animal. Ito po, yung kinwentura. Anyang ikit da ito, era po, kontroli sarili da. Kinwentura kang Mama Mary, kinwentura ka San Jose, nung nanungan itang sinabi na rin angel, nung nanungan po itang balura, tungkol kay anak, nung ka rin dayakit, itangan, malitarangan po ito. At maluwi po, nga na po ning gospel, nga nang makabig ka rin na. Anyang dandaman ng Maria, ini nga na, mitanam lareting bage, king isip ng poking puso ng Maria, at pigugo naman, ining nanungan, ining mga palyari ngay ni. Actually po, ining sentensya ini, bala mo, yamong, po, mag-describe nung nanuya yung bengi ngay ni. Po, mitanam lang na kang Mama Mary, di nga ganang bagay, may nga palyari nga rin eh. Mitanam laking isip na, mitanam laking puso na, at ilang pangadyan na pong mag-reflect ya po, nano kaya yung kabaldugan na rin eh. Payari na po yung pabanuan 2025 na po, nano pong mitanam kay isip yu, kay may kalabasa na banwa. Nano pong mitanam kaya kay puso yu. Potagalang, ita mo pong paginakit, yung hanggang yan pidaladala mo, kaya nga bala mo kamasaya kay biye mo. Hanggang yan at yung paking isip mo, itang may patekong may kapatad, o kaya kung may sabing minda, ikayo po. Ngayon iray ni, baya mayaring banwa ngayon
Isipan tayo mo nung nanitang mitanam kay ngisip tayo mo. Tsaka tala po pakibalo, nano kayang naging kabaldugan da rin eh. Po, bala mo yung buri kong mag-introduction kaya katamin eh. Bang kanita po, akit tayo mo po, tinta dapat samasan. Pero na po, yung peka masanting kalupa ng mga Mary, pigo na manong rin yan na pibubulayan nila. Tsaka kaya pa salamat. Na po, yung nga pong ginu, talagang maganakaya. Okay? Number 2. Ano mong may bayo kanyan? Remong numero kayong kalendaryo. Po? Pero baloy po, may bayo yaman ding numero kayong kalendaryo. Pero kapilan man nga pong ginuwe po magbayo kayo katamo. Po? Ulit ang kepuitan siguro reng numero, ako peng kayong kalendaryo, ilang magbayo. Bukas, po? Siguro January 1. Minaluay mong date, may luwareng number. Pero yung nga pong tandaan nyo, po mamanaliwa. Yamo rin po, ing tapat a Diyos, ing malugod a Diyos. Po? Kaya, makanta mo po, ining buri kong aki iyo. May bayo yung banwa, may baring numero, rembulan. Pero yung Diyos, kapilan man, po magbayo kay katam. Uling kaluguran na katantuto. Number 3, kaya po, dakal resolusyon Bayo na naman yung banwan po. Karakalta mo kanyan buring ibayo po. Mag-exercise na ako 2026, samo kay sarili mo. Ay, mag-diet na ako. Po. Ay, magkain na ako. Po. Magtipid na ako. Gana-gana. At hintakan po resolusyon. Po. Siguro, yakbalong pilanda, rin buri mong resolution mo. Pero, pota po pamanmira sing Pebrero, kailingwan mo na lang. Ing pisamban po, resolution, ing panagka na. It's about reformation. Po, it's about conversion. Renewal. Ing dapat po siguro, po New Year's resolution, ing dapat po kay katamo, conversion, pamanaliwa, ugali. Pamanaliwa, po, panlalawe. Po, bengkay, po, ing mali, ing kaya sigurong pamisip, panlalawe, ing attitude mo. Po, siguro yung ibayo tayo ito. O kahit ito ko nga, gana-gana. Po, pupusang kene po, ay, magumpisa yata na po ng gapunan din. Ring palengke, ring mabilog ata, ilangan sa salwanda, makitawaran, gana-gana. Ay, kayang lamesa tayong kanyan. Sapak mo pamangan, sapak pong, mabilog-mabilog a prutas. Totoo po ito, nanong aning atsyongin kay lamesa tam. Yung makalungkot. At sula rin prutas, at yung gana. Puta naman nga pong ginoy yung ala. Ako po panay ko sabihan ito. Po, ang importante ngayon yung banungay ni alwari retang prutas ilang makaswerte wari retang prutas retang baryak yung bulsa mo pakalaksingan mo la pota butang alas 12 siguro po, sige po pero po yung sanang mawawala kay puso tamo yung mawawala kay lamesa tamo yung mawawala kay pamilya tamo yung mismo nga pong Ginoo po pota tsula pereng mabilog, pampaswerte, gana-gana. Pota naman ni Jesus mismo po yung Mary langala, na anong kwenta na po nito? Ale? Okay? Itamangan po. Happy New Year. Po? Talakatangan yan Sasalpan tayo ko. King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Kristo anak ng bugtong aginuta mo, pengagliging upaya ng banal na Espiritu, may bait yakas Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldos sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabiyang pong menga mate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king biela nangga.
Manalangin ta mo kingig pa, bangiting bayong banwa. Gawa nakatang meto nga bayong balayan. Manana siya tang ingin duning Diyos. Siya pa nakatamo king kakatamong panalangin. Karingay ganagana pong kayadwanan, ngayon pong makibat. Ginoo, panuanan mo kengan. Ulitan tayo po. Ginoo, panuwanan mo kengan. Para ka ring dakal ng masampat a penandit ning banwang iti. Para king dakal akaya panlob at kapatawaran. Para king labis-labis sa ganaka at migit pang kapibabatan. Mitmong tiwala tang manalangin king Ginoo. Ginoo, panuwanan mo kengan. Para king mitmong tagumpe pamamayapa, para king masanting a pamirakayan king kaunlaran, para king obra karing alang kapanintunan, at para king migit pang makataong kabilyan ding talaga pagobra. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, panuwanan mo kengan. Para king palining lugod, karing pibale-bale, tamo, at lugal para karing kekatang anak. Para king dakala kagalangan, king biye, at migit pang pamangambil kaniti. Para king alang sagkul a pamaglakbe, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panuwanan mo kengan. Para king tetagan at espiritu ning pamagsakripisyo, para king kapanaligan at tiwala, para king kagiwan gawang bayong bage at meto nga diwa ning legwan, panalangin taking Ginoo. Ginoo, panuwanan mo kengan. Para ka ring taong kawangis ng Maria, mapakumbaba at masuyo, para karingindong alang likat magmalasakit, at para karetang kapilanman, kaanak, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panuwanan mo kengan. Para karing familia, at karing mahilig magdili-dili, para karing sundalos at talapamapaya, para karing pamuntok at talasuyo, para karing mga biyasa at karing karaniwan na tao, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panuwanan mo kengan. Kimpong katahimikan ngayon adwan niyo po'y siya yung kapag nasyan, kaniting misa. Pangaditala po rin kaya katang pamilya. O malugod a Diyos, katman ming banwang iti, king kaya kang lugod at ganaka. Ibuklat ming paintungol kaya kami. Bangayarapan mi ang alang takot, mitmong tetagan at kasyalpantayanan, kapanaligan at lugod. Itingampo adwan mi, kilagyo ng Kristo, ang ginumi. Amen.
naman. Uli ng kayang gaya pa. Tigaping tinapay ang pumigil ka. Tinapay ang kuning ka po nagpipagalan ng tao. Para yan ang nagawing tinapay ng Diyos. Pipuring Diyos, kapilanman. May puri ka ginang Diyos, ni Meto sa kluban. Ulining kayang kaya pa. Tigaping ala kayang pumigil ka. Ala kayong magpurikubas, pipagalan ng tao. Para kaya nagawing inuman ng kalatuan. Pipuring Diyos, kapilanman. Wasan mo ko ginuging dewa kan ko. Panabayan namin ang pagkakulangan ko. Manalangin kayo kapatid, baing kayo at kakundaon, matanggap yara paning Diyos, sigpang mayupayong tuto. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ng kayang lagyu, king kakatamong ikasaplala at nagmabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Diyos, sigpami, pagmasusyan mi kaniting panahon, ingin pusaning kaya kaming kaligtasan, kaniting kapiesta ng Maria, ingin duning Diyos, aduan mi, king ikeking kaligtasan, miras king kayang katuparan. Itingan po aduan mi, kilagyo ng Kristo, ang ginumi. Amen. Ang ginuma natili, agi kayo. At keka ang timurin. Yat na yoring puso yo. Makayat na no king gino. Pasalamatan tayong Ginoo, at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa. Diyos king alanganggat, lubos may paya. Kapamilatan ning meto nga makapagmulala, te pasabing misteryo. Ing no nabiren Maria, kiglining, bugtong mga anak. At dela na king dali siya ng siya pupunan, ing ginuning banwa. Iya lang akikilalang lalaki, meging metong yang indo. Iya may anak, may natili ang birhen. Nanapintula ing kaya, king adwa mong susun nakalam, mit mo yung kapagmulalan, king kayang pangayindong birhen. At mit mong tula, king pangibait na, king mengat bus. Pupurianda ka, kabering angiles mo banwa. Ngaming babyadalit kapuriang geka. Pantri.
Igapining banal oig pa, at imetulelangan, matampanak ang pupuryan. Uling king kapamilataning anak mo, Yesu Kristong ginumi, at king upayan ng banal Espiritu, pagkalaman mo keng biye ing sabla, layong pabanalan mo, alakang tok ng mititipon king banal kapulungan mo, bangkanita manibat king kayaslag ning aldo, ang ganay kayang kayalbog na, ing dali siya daon miyampang ya, king kaligaya ning lagyo mo. Uli nito, o Ginoo, kaniting bengi, ning ligay, ampong kapayapan, pag masusyan ming pangabait ning amanong may katawang tao, layong magsaya king lugod mo, at ganaka mong linto, yabusal mi. Inyang yening mapakumbabang manalangin. Uli nito, o igpa, ipaniga po mi, paloko bampong pabanal mula, king espiritu mo, retingay nadarlami, ampong darawon keka, bang magawalang katawan ng pongdaya ning anak mo, Yesu Kristong ginumi, amin nabilin kaya kami king pagmasyusyamila reting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksila niya, kinuha ning tinape, pepasalamatan at pinuri, pirasyo ning tinape, dinuwang na iti karing disipulo na nga na, kuwanan niya iti, ikayungan, mangang kayo kaniti, uling iting katawan ko, aminaon, barage kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanya mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis, pasibay na kang pepasalamatan at pinuri, dinuwang na iti karing disipulo na nga na, kuwanan niya iti, ikayungan, minum kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pangalanggang tipan. Ami bubu para kay kayo't para karing sablang tao. Mangganita mi patawaran na rin kasalanan. Tapta niyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ipasyag tayo po yung misteryo ng kakatang kasalpantayanan. Inyang ining gaganakan mi, yung mapamakalulungig ba, ing makaligtas ng pamaylas ang pong kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, at ing pamaytas na banwa, layong makasadyang salubong king kadwa ng panyatang. Darawag niya kaya ka bilang kapasalamatan, iting mabiyay ang pong banal na sakripisyo. Baligdan ming mitmong pakalulo, ingayin ing banal na kapulungan mo. Kilalanan ming midawon king biyena, pauli ning sakripisyo ning kamatayan na birian mo kaming misot kaya ka. Pagkaalam mo sana, king kaming mipasiklangan king katawan ng pongdaya ning anak mo, ing mikapnuan kami king banal ng Espiritu, maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang metong mong alanganggang daon kaya ka. Papalyaryan na kaming merakayanan king pimamanan ding banal mo. Muna kambening na Birena Maria, kapilan man Birena Indo ning Diyos. Kambe ng San Jose, ing esposa na. Kambe na rin apostol, at ding marigaya mong martir. Kambe ng San Agustin, at ding sablang banal, pauli ning pamamilatanda. Manalig kaming mirinan ka sa upanalagpatan at kingarapan mo. Oy pa, edi po sana nga ining pangasot mi kaya ka. Pasulungan ning kapayapan ng pong kaligtasan ding sabla king mabilugayato. Pasiklangan may sana king kapatawaran ng pong lugod, ing banal kapulungan mo. Akasalukoy ang maglakbe, ketiking yato. Kambening kaya kang Talasuyo, Leo 14, ing kaya kaming Santo Papa. Florentino, ing kaya kaming Arsobispo. Pasiano, Bishop Emerito, ding sablang obispos. Pari, ang pong diakono, ding sablang susuyo king banal kapulungan mo.
ading sablang taong pepayat bus mo, king anak mo. O mapamakalulungig pa, pakiramdaman mo yung panalangin iting pamilyang pinulong mong talakad harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasaut. Ding kapatad ming mayang ubye, ading sabla ke ka may matulan ang pong memon kaya tiking yato. Malugod mula siya ng tanggapan king kapuryan mo, at nung nukaring kami manayang magkamit lubos, kinigayam mong alanganga. King kapamilatan ng Kristong ginumi, yaking uli na pagkalumuking yato, king sablang bagay mayap. King kapamilatan na kambe na ampong kaya, kagawin din banal Espiritu, sablang parangalam pong ligaya kaya ka o Diyos, ipang lubos may paya, manggaman king alanganga. Mapaminto king amano ning talapangabos, at inalkos ning banal ng turo, nga tangan pong mga angas manalangin. Igabos mo kami king sablang Morocco, pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, man king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, mikabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pong pagsadyan mi, ing payatan ng mipnong ligaya, ning talabang abos ming Yeso Kristo. O Diyos, sa igpami, ang ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ang kapayapan lalakwang ko kay kayo, ang kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mula siya na babalikdan ding kasalanan mi, nung pansinan mo yung kasalpantayan ng banal kapulungan mo. Layon mo yung pamayapan ng pong pisan meto nga nagpangking kaburyan mo,
ika mabibiyang pumagari, manggaman, kingalanganga. Amen. Ang kapayapaan na po ning Ginoo, mantabi siya kapilan man kay kayo. At kaya ka ang timurin. Pakitangan po ngayon, may kakalugod tamo. Pis po, kaya katamo nga. Yo Jesus, ang kordero ning Diyos, nyo imila ko yung kasalanan ning yato, noon lari mayaos, kinga po na ning kordero. Ginu, kung matampang tanggap kaya ka, dapat ikasmay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, isatsad na kataan sana, king bialananga. Amen. Lubos-lubosan ta na po'y sakripisyo tamo ne, itangan po sinimba, magkomunyon tamo. Ala po sanang mumuling may kinabang.
komunyon tangan ne po, iten nyo lang mo pureng ispepta mo. Ala pong mumuling may kinabang siya na. Pakiramdaman tayo po ngeni ing mensahe ning kakatamong lubos kagalang-galang Arsobispo Emerito Pasiano Aniceto Titi. Pakawalang kapatid, King Ginoo. Malapit niyang mapupuos yung Banuang 2025. At pasalamat to tamo kay kaganang grasya, tigalog ng Diyos kay katamo. King mayayaring Banua
mabyeta pa, atinta mong pamikatagon, pasalamat, at susuyo king Ginoo ang parang kaparatang tao. Nahanapin sa Agustin, noong balang banwa, beto niya mong kasalanan na maraguling, ko taging beta mo, bayo tamate, maging banal tam, wala ta ng kasalanan na maragul. Tiyang Grego, tinlabi atong monumento, sending, Janus, kanya bating mga manong January. At ining monumento kay niya, doy lupa, metong kengerap, metong kening gulot buntok. Manang ipakilala na nanay kabaldugan ng lumang banwat, bayong banwat. Bayong banwa, yapin ng harap lupa. Tingala ko na banwa, mapupumos siya bigeng gulot. So, masanting po simbolo tayo na kikita mo sana napunta na ang kasalanan, napunta na yung ganang barok, panugali, pamakiugnayan, kulang lugod, etabi isang magkaloob, paibota mo, at paneta mong bagye, problema at perwisyo kaning kalupatan tao. Yung libre ng Apocalypse at sa San Pedro na sasabi ka namin, there is new heaven and new earth. So dati yung paroon, ikabayong banwa at bayong yato. Kung sabihan, ini, yatong material ang gabon. Itiyapin ng bayong Jerusalem. Yung kairiyanin banwa, sasayanin ng Ginoo, kaya katamo. Nasana yung bayong banwa kayo, hindi mo sabihan, bayong lugod, bayong kasiwan, bayong pamanisi, bayong pamagtantong matibe, etan ang ikasala, pangkanita, yung kakatang, bayong banwa, tunay ang pamikatagon, lalo tang makilupa ang Kristo. King labyon mo ito ang kapatatungan sa Bispo, Florentino Lobarias, payabit ni kayo, magrasyang bayong banwa, at masaplalang pamikatagon ng banwang daratang. Ano po yung malatayong talasyo, Arzobispo Pasiao Niceto, Arzobispo Emerito ng San Fernando. Kaluguran ming kaparokya, kabang mititipon tamo ngening bengi ban pagmasosyan ing tula ning bayong banwa, magdawon tamo muna mang penandit ban ipayabot ing malalama kapasalamatan, karingalang sawang minyeking karelang panawon, talento at pibanjan ban sumuyo king kakatamong pakamalan na parokya ing matuwang pisamban. Ngening bengi, parangalantala ring individual ameging alimbawa, king tunay diwaning pamanimuna king pamanyuyo, magdedika king karelang biyeking pamagsilbi karengaliwa. Ing karelang alang patugot ta pangako, kayapan at ganaka, meging yang suluning pamagasa at inspirasyon kay katamungan. Maragulatula ing ibiyata mo, ing Agustinian Service Award, karing karapat dapat ta awardees. Abuong pusong bibiye kareng ulaganing kasalpantayanan, lugod at serbisyo. Manano na sanang ingalimbawada, maging inspirasyon na katamungan, bantuki king bakasda, at patuloy tamong maging metong nga komunidad asusuyo king mitmong lugod at lunos. Kilalanan talang ngeni at pagmasosyan ding makabaldugan na yung bagda ring kakatamong awardees. Karempong taga San Nicolas, ingmumuna po di Sister Ofelia de la Cruz, migsilbiya bilang metong karing miyembro ng lectors and commentators. Palakpakan tayo po. Nung atsula po ding pamilyana, magsilbiya pong makyabe. Basan kay po ngeni ing citation. Parokya de San Agustin, Matuwang Pisamban, San Nicolas First, Lubao, Pampanga. This certificate is proudly presented to Ofelia de la Cruz in recognition of being a San Agustin awardee,
conferred upon an individual who was faithfully and selflessly dedicated her life in service to the Lord and to the parish, living out the values of devotion, humility, and commitment in the spirit of St. Augustine, given this 31st day of December in the year of our Lord 2025 at Parokya de San Agustin, Lubao, Pampanga, Matuwang, Pisamban. Signed, Brother April Montemayor, PPC Coordinator, and Reverend Father Arnold S. Rivera, Parish Priest. Pasibayo po, palakpakan tayo po yung Sister Ophel. Ang timurin po, banggitan ko la po ding lagyuda ring awardee, bistaman pong alalo Kenny, ulim pong king importanteng kasangkanan, Sister Adoracion Manyo, and Sister Lucrecia Quijano, amig silbi mo namang metong karang miyembro ng lectors and commentators. Palakpakan tala po. Etapa mo po mama ko, ala pa pong final blessing. Pasibayo po, ala pa mo pong mumuli, panayin tayo pa mo po yung final blessing. Ang susunod po is Sister Sylvia Samson, migsilbing bilang metong karing miyembro ng Mary Help of Christian. Palakpakan tayo po. Sister Teresita Lingad, migsilbi bilang metong karing miyembro ng lectors and commentators. Brother Rodrigo Quijano, migsilbi bilang metong karing miyembro ng EMHC. Brother Rodrigo Samson, migsilbi bilang metong karing miyembro ng EMHC. Sister Anita Limson, migsilbi bilang metong karing miyembro ng FMCCC. Palakpakan tayo po. Sister Sylvia Samson, migsilbi bilang metong karamiyembro ng Mary Help of Christian. Ing tutuki, Sister Aurora Baluyot, migsilbi bilang metong karamiyembro ng FMCCC. Palakpakan tayo po. Pasibayo po, palakpakan tayo po yung Sister Sylvia Samson, migsilbi bilang metong karamiyembro ng Mary Help of Christian. Antimurin po, i-Brother Rodrigo Samson, migsilbi bilang metong karamiyembro ng EMHC. Palakpakan tala po. Ing tutuki po, Sister Jane Alvitug, migsilbi bilang metong karing miyembro ng FMCCC. Pasibayo po, palakpakan tayo po, Sister Jane. Ngayon po ding awardees king Barangay San Juan. Impong mumuna, Sister Rosa Manansala,
Migsilbi bilang metong karing pioneer ang miyembro ng Greeters and Collectors. Palakpakan tayo po. Nung atsula po din kayang pamilya magsilbi ko pong makiyabe. Pasibayo po, palakpakan tayo po Sister Rosa Manansala. Ang pumtutuki is Sister Hortensia de la Cruz, migsilbi bilang metong karing pioneer ang miyembro ng Greeters and Collectors keniking kakatamong pisamban. Palakpakan tayo po. Pasibayo po, palakpakan tayo po Sister Hortensia de la Cruz. Ang susunod po is Sister Catalina Rojas, migsilbi bilang metong karamiyembro ng apostolado ng panalangin. Palakpakan tayo po. Dan pong didinan tamong award nganing bengi, anya pong anak-anak la. Kulang na mo putok ng lakareng kapilya po, bisamban kayong pa magserbisyuda. Rengaliwa po, may nga matena la, may naman napasalamatan. Kaya sana po ne, kayong pamanantabeyo, buri mila pong pasalamatan, manibad kayong puso mi, yung gewaran niya pong masikan la, ang pungan ng kanak la, yung kasuywan na pepakit, daking kaya katang parokya. Lalo na po ka rin pamilyara, ay dakal po salamat. Deng pengaryo po, tutula pong pagmamaragulmi. Pasibayo po, palakpakan tayo po Sister Catalina Rojas. Ang tutuki is Sister Maria Flor Anichete, migsilbi bilang metong karimiyembro daring katekista. Palakpakan tayo po. Pasibayo po, palakpakan tayo po Sister Maria Flor Anichete. In susunod po, Sister Thelma Kabiling, migsilbi bilang metong karing pioneer ang miyembro ng Greeters and Collectors. Palakpakan tayo po. Pasibayo po, palakpakan tayo po Sister Thelma Kabiling. Ating pong tatalwi is Sister Angel Sibug, migsilbi bilang metong karimiyembro ng FM CCC. Palakpakan tayo po. Bistaman pong ding mapilan po karela, eno po milakad at eno po manakit, pero maniwalat kayo alitman po ang gapungeni, patuloy la pa mo rin pong susuyuking bisitas miyang gatating kaya pong okasyon. At metong mo pong panabilin da kaya kami. Anggat malakas kayo, kayo tutok ng susuyuking bisitas at king pisamban. Pasibayo po, palakpakan tala po, ding kakatamo pong kapatid, dinakeda po yung karelang sarili, king kasuyuan, king apong ginu, lalong-lalo na po king matuwang pisamban. Palakpakan tala po.
Ausan ko po ding pamilya ng Sister Pelaya Quinto para po tanggapan ng kayang award kay ni Puking Arap. Palakpakan tayo po. Pasibayo po, ausan ko po ti miyembro ng pamilya ng Sister Pelaya Quinto, amunta po king harap, para kuwanan po ing award na po. Alayo po kano, dakal pong salamat. Pasibayo po, palakpakan tala po din kay katamo pong San Agustin Awardees. Pasibayo po, wala pa mo pong mama ko para poging final blessing ta. Mamuna na po, ang taulingal doon na po ng Pasko, usually, tikin tradition, January 6 yun. Pero ngayon po, itang Domingo kay ba na po ng New Year, po siyandang Three Kings na ni Epiphany. So, ang taulingal doon na po ng Pasko, kay Sunday, po, pepalipat kayo po yung Santissimo kitang sa Kristya, bantay kayo nga po pamilya, bisang mag-picture taking kay ni King Altar, manay kayo po, kung mamikakuno. Uling ini pong kakatamo pong gayak kay Altar, ang ganya mo po kay Domingo. Ne? Ulit ko po, kung mamikakuno, nung bisya kayo pong manik Kenny, magkanta magpa-picture taking kayo, ikong pamilya, lalo nung ating kong bisitang iba't po kay lugar, ne po, libang bansa. Kadua, napon po, iya pong dong, binisita na katamo keti, ne po, chinyek na po yung kayong pisamba, ng po yung kayong construction, kinumusta na po yung kayong restoration, kanako. So sinabi ko po, pepasahog tamo po kang congresswoman ne po, Gloria Macapagal, para in-email na po yung Mark Lapid, para mag-follow up karaking kay katang construction. And hopefully po, next year sana, maumpisa na po yung restoration kayong pisang bantam. Pabalo ko naman ne po, manupaya kayo po, pero pepayabot ko na, yung meto nga pang kapanibilin po ka na ako sa balik ang Pisamban, yung Catholic Cemetery, na po yung cemetery yung Katoliko, abandi na po ng Pisamban. Nung ikay po nga ting pakalibing ka rin, aki naman makananoya po talaga kasapak na po saturated di cementeryo. Rengega na ganang po cementeryo yung Katoliko, areglo nungan po, ne, yung manareglo po yung arsobispo. Ikami mo pong delegates na, ne. So yung minuna pong gawa ko, ang pong pepayabot, kay sa Pulturero, ala na pong pwedeng milibing kay sementeryo tamo for the next 2 or 3 years. Ulitan ko po, otot alang pwedeng milibing, basta't bangkeya, kaya po pwedeng milibing kay katang Catholic Cemetery. Pero nung may cremate, pwede po, nung andyan ipatong yamo karitan dati yo, ne? Kasi po, nung bangkeya, panayan mi pang 5 to 6 years baya malaso, kanita mi ang buklat. 6 years ko mo po, Kenny. Kaya, nung kanita ako pa mag-obra, alwa na po akong mag-obra kanto. Aintindihan nyo po, ne, ulitan ko po. Dakal na po mumunta, mangutang, payabot ko po kay basta't, ing lilibing po, bangkeya, po pwedeng ilibing kay sementeryong Katoliko for the next 2 years. Ne, o 3 years. Uli, may talakad kaya pong cemetery board kanini, ne? So, nung alimbawa po, may cremate yun, pwede naman po. Uling potang na po, sa masantala, nang pumakayang masakit, uling may cremate na kanta. Pero nung bangkeya, panayang kay parugong malaso, bayo mila abuklat pa si bayo. Sana po, intindihan nyo. Na po,
Ngayon nung ako po bisa, okay mo ka kasi bantala na akong obra. Ne po. Pero makapanabiling ka ako dapat gawang ko yung bagay ngayon eh. So ipaskill me po kanya next year ng sementeryo, makasarane po para kayong libing basa bangke. Ne po. And then, ne po, itang after 2 years po kanto, kanita na po mag-umpisa yung pamipagawa po kayong sementeryo. Uling palang yan mila po ret ang gambang kaya may nga libing kaya sementeryo. Okay na po? Reng mapilan pong announcement. Sana po bayo ko muli kayong ang pengaring babae. Munta ko po kayong altar uling makakayabi kayo po kayong bendisyonan misana. Pwede tangan pong yaning siklawod. E gana-gana pong pengaring babae. Pwede ko nga pong lumapit kayo ni altar. Makiabi ko nga po, i-bless tala po. E gana-ganang pengaring babae. E kung mikakuno, kaya ni tangan po, manyatangan bendisyon. Ne po, kalupa ng Mama Mary. Ing January 1 po, kang Mama Mary po, solemnidad ne. Pwede ko nga pong manik, nung bisa kayo ken. Please, ang gana po rin pengaring babae, ketalwal. Lungob ko nga po keni. Batangan po mabindisyon, ana. Kalupa na pong Mama Mary. Gana-gana. Agyan to kaya po yung anak yun, nung kikilikan niya, okay mo. Basta't pengaring babae, makiabi ko nga po keni, bako nga mabless. Den pong mga daing pamilya, keni kayo po king altar. Keni ngarap na ning Belen, keni ko si Claude. Gana-ganang pengaring babae, please. Ko po mikakuno, bayo ko muli, kailangan po mabindisyon tamungan. Pengaring babae. Po siya na pigakatamaran gana-gana pong pengaring babae. Please. Po, batangan po mabindisyon. Den pong pengaring babae. Lalo na po ikayong atsukelwal. Ay ditak na mo po, magsakripisyo tana. Ko pa mo muli, ala pang blessing. Po? Ano po, importanteng dili. Ang importante, aliwa po yung magumpisan ang importante yung mayayari. Ko po, mami rapal sana. Last call. Tinga gana mong pengaribing babae. Pangadita nga lang po sana ang yaning bengi. Ang in charge may pong pamilya, mga ding pamilya, kaya ni ko po kingarap ng Belen. Please. Okay na. Isa tanan. Panalangin karing Hindu. King solemnidad mo, O Maria, Hindu ng Diyos, lalapit kami kaya ka karing pusong mitmong kapasalamatan at kapurian. O Maria, ikaing meging sulu, libutad ding kataymikan, ing babaeng matapang at tinggap ing kaburyanan ng igpa. Ban mga anak ing kekatamu talapagligtas. King kaya kang pamanango, tiro mo kaya kami na ing tunay kadakilaan, mayayakit king serbisyo at dali selugod. Kabang parangalanda ka, ipanalangin nila naman, ding sablangin do, ay atyu libutad mi. Ding takded ang magsilbi, mi muna, mani muna, ding tuknangan at ding puso nga lang patugot amayampang alang kapalit. Ginoo, bendisyon mula ding balang endo, abalang meging anino ning gamat mong mapagmalasakit ketiyato. Ipagkalub mo karelo, ang tetaganlo ng Maria. Libutad ning kapagsubukan, ing kayang kapibabatan, kingarapaning kasakitan, at ing kayang kapayapan libutad na ning
alang kasaguraduan. Panamdaman dasano, ing kaulo mo. Kimbalang sakripisyong daraptando. Ing kimbalang luwa, ning kapagalan aki day ngaslag, ning kekang kapanayan. Manano na sano, ing balang pibale-bale, kumatmuya king lugod, amani batan keka. Kabang maglakbe kami, papunta kimbayong banwa, kambening kasalpantayanan, akalupa na ning Indo tamong imberen. Amen. Panalangin para king pamilya. Ginong Diyos, ikayo po ing panibata ning lugod, ning balang pamilya, king banwa at yato. Igpa, lugod ka at biye. Kapamilatan ning kekong anak i Hesu Kristo, ami bayit king kapamilatan ning metong ababay, at king kapamilatan ning banal ay espiritu, asibol ning dibinong lunos, ipagkalubyo po na ing balang pamilya keti king yato, maging tunay ang santungan ning biye at lugod, para king sunod-sunod alahi. Ipagkalubyo po na ing kekong grasya, ya ing maging giya ning pamisip at kimot, ding talasawang lalaki at babay, para king ikakayap ding karelang pamilya, at ding eganaganang pamilya, mabilog ayato. Ipagkalubyo po karing kayanakan, ing akit da king pamilya, ing solidong suporta, para king karelang makataong dignidad, at para king karelang panyulong, king katutuan at lugod. Ipagkalubyo po, king uli ning lugod apepasari nangan, ning sakramento ning kasal, ya ing patuto, na iti masikanya karing sablang kainan, at kapag subukan, daralanan ding pamilya. King kapamilatan ning banal a pamilya ning Nazaret, at aguyod na sanang mamunga ning Santa Iglesia, ing kayang misyon, karing pamilya king mabilog ayato. King kapamilatan ng Kristong ginutamo, ing dalan, katutuan, at biye manggaman king alananga. Amen. Banal a pamilya ning Nazaret, papagbalanan niyo la po ring sablang pamilya.
Palakpakan dalapuran kay katamong Indo. Talakatangan po ana para kintauling panalangin. Manalangin tamo o igpa kabang papasyag miya ing Birhen Maria imanang Kristo at induning Santa Iglesia ing pamakinabang mi king kayang anak yatad na kaya sana king kaligtasan iting ang buadwan mi kilagyo ng Kristo ang ginumi. Amen. Rempong pamilya yung epo may kasimba, bukas po at itamong misa, metong yamo na po, alas 7 na po ning abak. Ulit ko po para New Year, bukas, metong yamo po yung misa tamo, alas 7 na po ning abak. Itapong panapon, nung epo may kasimba, king Concepcion, at suya po yung kakatamong krusada, alas 6 naman po ning sisiliming karelang misa. Ang ginawa manatili ang kayo. At keka antimurin. Bendisyon na nakatangan po ning malugod na Diyos. Igba, anak, at Espiritong banal. Amen. Ayang pagtaniting misa, may kongan king kapayapan. Happy New Year po, kay katamungan. Happy New Year po. Salamat, King Diyos.